Kakasi Students Union Sengkeme hak sauterik uyayong arhajar arpulai kalalum ikador barba jong Central Executive Committee. Banyak keran halor kibabon kimat bakentuk ru ikajing penlong yak election banjir nongkit kam thamai. Kawai ni kimat kebak CEC jong ka KSU kale keran hagane gesni kadai halor kejing saakut ke resolution halor ke inline permit. Kaba ka yeng dorbar thawan gejala kala menjur dagawe gesur hagas 6 arhajar kat kendai. Halor kini kebenta kejing yalang kini kesini kal IT bet iginong yalam jong keseng bat kam tam hadian kejing jet nongkit kam thamai. Ba andala yo iginong kit kam thamai ban bot dien ya kejing dawa ya ke lain permit. Kiwei di kipang ke blekran kini kesini kedai halor uput usam hapadang kejala Meghalaya bat Asam kam tam kibenta badan hapadang kejing ya kaja. Bat kibalawan men pensngo dagi dikot jong ka KSU kibasong basa akisnong fakpuat akeleng dari kasi jentia. Haba banjur syuk-syuk halor ke resolution ke belum menjur ke yang dorbar tawan hak senam arhajar kat kendai bandawa ya ke inline permit nak sorkar pedeng. Kinong yalam ke KSU kipak ke kubur syakinong mikmat ban om melekai bagajat benrio. Namar bakat kum ke jinglap kesai jong keseng. Bagi dan katuk ani kejuk kibriuk bedan bentalang hak menjur ke resolution hak senam arhajar kat kendai kat bah ada lipat ki kelak tien da kumui. Nak keliang macam keseng dengan sempat dengan dia teng buat dengan nang dia non kamlut di borok dibut kilat kendi jungi baidai KLP wa sutu kene kemat kelas tang bandawa keseng nak senam kat kendai sepak to punyo di kamde syu kadang semai ndai hot arja kendai kelapas ke resolution di nak keliang sisi insa nang perkhat syu bat tang mengi budian tang ka sorka jelah ndai ni perkhat kilat nanti kuno budian buat nak sorka teng hi dengi keren sepanggaralwe buat ka kini kaan tolong lah kecong kacing nogrem baka stan jong KSU tolong ba menteri kamswa ka ALP nya sia keren ni sedibit langi pediang garobi di kemdung ni keren swa garobi watang gani solution ka ALP pola menteri kam dalele ru KSU kana pediang sepang terlalu liap swa talong jong garobi ni keren swa talong jong ka ALP di dengi keren sunai ka kam gani kamat jong ka jong kam jam kam desu kamat ka ba KSU kana long semai yang kam naduk kisnam arjar wei badan tok santu men ka de wei kamat punya keren ko ni isbun gijing tok hot ni sofu kalong very sensitive ai pun ba pun tak idon ni cerbat cepat nak try pin kita khama ki tak kita kana batai kam jangan ni keren ya kata ci si unir ladon wi ajumut andai haba hadin baga jengmi jukene garto system hadin bakadon kata kamkot duma po high court ni ka khablut ikan Dihentrai long ba ngi ka dorbar matangkap nak sudah pesen du don menteri omong pala ban cek ngipus kadon ke sistem tika pen isai ba sarkar kam pala ban rai ke kelenti ke badai ban sedang nang no andai ka nongren ke KSU long ba naik tiang dia nadu senang kat kendak sepak ni pa sedang ni semak terkam lari sedang benti kendak sepak ngi suku kata ba kedon dicengta ke syarkai ba jadi sekun sama jong jek itu juga kalian buat macam de ngekran nak basai kalong ba bobon yo lesi ki ong bolengi snap jar ngi klem snap jar ngi la penyat ka jong consultation jungi banyak selok bat ki rupok ma ki nong saan ki bakam tip kam jeliu ha kam ngi la pendap la jong kamram andai ngempak lak penyatu ba ya kai kelti ya jungi hindai ngi layak jong keseng bagi ka bahatam ngi persang bende maka ni ka kam simat kam ni kam tang jong ki su kun syurai malak de kam nyap kam im jong gajak jong pro ai jumut jungi nak sedang keseng sedang ni sakmat la kalong mental senam lek sedang adu bakha tu sistem nadu kha tu lela ka om bangali kli biang nang ting semoba kadon ka ke shalandat bat bakajing tiang bat kajing so du kham sim kalong kan kta ikun samla jajak jong terap jungi sedang buat macam kan kta de kan ka sorka ka masuk tu kita dah kakwa ban long ke ba marek sakmat ai sorkar kan sim ni patam de sorkar ka jile marek sedin te ngir ngahap ban marek lang kan la kalong dengan